ایرو روژا حلبچه پشت بهنا سیوا شیرین مرنک دل شوات هات صدام ظالم بچکن کیمیوی به بمب باران لسر مظلوم و مستضعفا گلو امزی دوی چرچوه ده امی میکروفون خواه درجن خلق خواه بکن گلو خلق دوی میجاره ده چه دفکره خدای تعالی انشالله حق ما مسلمانا نهیله ویکی ظلما کی جوان کر لورا برای ما هبو دیا ما هبو خوشکا ما هبو بری ما هبو باوی ما هبو لورا که شهید بون انشالله daha وان چانا انشالله daha کس ظلم مسلمانا نکه خدای تعالی یاردم مسلمانا بکه مالی رنی رو که قتل عام کو هر چه بیه حقیقتا زمکی کو مزن بیه کو سر انسانی ودرا انسان قصر بونن انسان سر بدنوان ایشی بونن لسر دلیوان ایشی وان نقدیانن عائله وان گلک زحمت کشاندن حتی کو گوا کو کیمیا ساله هاوتنن انسان یعنی نورمال کو خدا المحبت خدا الحال حاضر مسافر وان هبونن جار کی دادیتنن فسکم کو هلیکوپتر اتنشکا گوتنی نیرو رجا کشفی جاناتین یعنی مسابقه اوی و بالا دانی که نه رجا کشفینین بمب داوتن درابن فقط نزانن کو کسی اوکا کیمیا ساله نزانن کی کوی چه اوک ببه و گوا کیمیا ساله دوی işte درابن مسافه اسکم ده سبیان کو ikizin yani براستی ایجا کوان هر دو سبیه جی یک لسه دی داوی یک دسه باب داوی گوتی بلکه خو بفلتینین لكن اوکری yani نه هاتی فلتاندن çünkü bina کوکیتی yani کو باست کن بیناوی وک بنا کو بنا سیوا کو خراب به yani وک بیناوی بین کیوسا yani مرون نه زانه کو سلاح نه زانه کو کیمیا ساله رب العالمین اك رحمت گیل حال ما به رحمه والله الا الله يستبر کی خیره بشینه او işte وی çağı bana o katliam van bezin ve kimyasal afetin servan. Yani afet ser وی fakir fakara وی kurmancı وی insanı. Hem hakkı katliam da zaten Müslümanlığı olarak Rabbi aleme gitti ki hun ki boş yerinden insanı ki bakışın falan hu va tüm insana ki bakışın. Mesela va katliamana va tişte vakino gerek mesela tişte zulm zore qananmış bakın emji qananmış dikin yani va zulm zorana çi millet bi bira bi wextê zulm û neheqî û tadal wan bên em di baweriya me di İslamê de em keleka wan em cem wan yani Müslüman olarak tiştek em di heqê Helepçe ve bêjin ev zulm û neheqî pir zêde mezin wan hatiye û ka çi hikmet jî ke çağa dünya ava bû heta niha jî ke di wê orta doğu di wê bölgê de qetl û qutul û insan tê kuştin heta niha Helepçe قتل عامي أولي أزلانة مشتكم أو يا ظلم بو صدام حسين بو ikinci نمرود 5000 إنسان لحلب جهاد كشتن 5000 إنسان بريندار بو خدي حقي تماما نهي لجويرا أزوي قتل عامي قنا مشكم لعنة مشتكم Ama Halepçe zaten vahşet bu, dinsiz bu, yani imansız bu, zulm bu yani zulmedim. Saddam Hüseyin kimyasal abetevan, hayvan و باز و دوار و yani ne insan tane belki 4-5 هزار insan tabii. Em dibêjin salvegeriya wî yani qetiyamekî zevacî bî, piracî bî, insanan pir kuştin. خدای قبیل نکه خدای تعالی آیوان نحلی عرده خدای تعالی قبیل نکه بلکه من هوارا خدای اکو بی سر و سبب خدای تعالی بینی سری اونجی Saddam evkir ilaç avet millet zehirlenmiş bu gücü koda mirin gede bu pire bu zilam bu insan şu sonuçta yani insana katil kirin سروی مجارد کردستان دا آجیا انمازن قطعا حلبچه خودی قبول نکه آزول ما کوکرن جوارا نما و انشالله جور پیدا جوارا نمینه